Start na yan. Galingan nyo ha, naka-live kayo. Hindi nyo na sinilipon. Kaya yung trip ko yung model. Naka-live pa naman pala. Kaya ka nag-tres eh. Wala, ano lang, video lang yan. Pang-vlog pa, pang-vlog. Nice one. Oh! Kaya ka rin din. Ayun na yun. Tanong mo rin eh. Ah! Oh! Kaya mo din. Dos! Yun oh! Hoy, puta, dos yan, dos! Dos yan, dos! Puruan. Vlog yan eh. Vlog. Claro, bang. Isa pa dos! Ayun, isa pa dos! 5-1! Oh, labsi to. Dalawang Mountain Dew yan. Oo, malalaki. Pati kami kasama. Good. Tira mo, wala yan. Hop, hop! Oh, dos yun oh. 6-1! Baby boy! Dito. Yun oh. Side step oh. 6-2! Patay na naman! Ay! Wala eh! Bilis na likod, ha? Good. Uy! Wala! Uy! Nakabos pa rin. Jump shot na sa labas! Wala rin, puro kapos. Six two. Out. Puta, nakaribaw no? Puta ko. Naka-rebound pa. Okay, tira. Lalim. Ay, track. Malaking bantayan.
tabi na yun. Kita natin sa replay. Oo. Siapa rin? May timer? Oh, 7-4. Ah, di na mahabol. Takbo na. Basta ganyan, takbo kagad. Hindi na hintayin pa. Doon na hintayin sa ano ba? Sari. 7-4 ha. Ay, binaling ka. Tinira. Ito tinira yun. Yun pala. 8-4. Siniguro. Yo, diretso din. Oh, 8-5, 8-5. 8-5. Sana 8-6. 8-6, 8-6. Dalawa na lang.